Murabibona ko rero ahangaha rero ni sirikirasiyo aho bagenda baguhamagara nyuma yo kuzenguruka ikibuga wakoresheje ibinyoteri byose ndetse n'amavitesi, ukagenda uhagarara bakaguhagarika ugahagarara, warangiza ugakuramo vitesi ukamanika amaboko, akaba ariko sirikirasiyo ikorwa. Reka tugaruke no mu ikona turebe ese mu ikona aho biba bimeze ute. Murabibona ko babukereye kabisa, barimo baraca mu makona. Amakona rero bacamo abagizwe n'imitemeri y'ibara ry'urutuku, ni imitemeri 7, aho ucamo uzamuka ugacamo umanuka, ukirinda gukoza akaguru hasi. Murabibona ko rero abasore babukereye kabisa barimo bakata ikona, barikata neza. Ahangaha rero ni ku mategeko y'umuhanda, tuba tugira ngo turebere hamwe n'uburyo batwara ibinyabiziga. Rero nk'uko mubibona ni ibintu bijyanye n'umuhanda. Ahangaha rero mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi kuri stade Umuganda, akaba ari site kabisa imeze neza itunganyije, aho bakorera ibizami bya moto, imodoka ndetse na C na D byose. Ahangaha i Rubavu ibyo serivisi zirahari. Kandi mubibona rero ni imitemeri bigizwe n'impande enye hasi, ariko ikoze mu buryo bw'umuzenguruko nguko mubibona. Ahangaha rero abiga cyangwa se abakora tize barazamuka bose kugira ngo bataza kugongana mu ikona. Bamara kurangira kuzamuka bakongera bakamanukira icyarimwe, bamanuka umwe mu ikona, ari nako abarimo babigisha. Ahangaha rero turareba no ku modoka, ntago naho twahibagiwe. Ubona ko ahantu kuri stade Umuganda, murabibona neza ko n'imodoka zirimo kugenda zigwa gake gake. Ahangaha rero ni kuri stade Umuganda. Aha tugeze mu gace k'imodoka, aho naho bari kugenda abashaka perime B naho bagenda biga kabisa ibintu bigiye bitandukanye ku bijyanye n'imodoka. Ngo rero akaba ari guca mu ikona, kandi agaca mu ikona ateye rivase. Tuzagaruka rero tubasobanurira byinshi bigiye birambuye. Murakoze.